Abbreviation challenge! 3, 2, 9, fight! Also known as... Unicorn Miss, no? Ayun! Hindi, tapaganda na lagi. Bantay ko tapos mga Bantay na lagi. Alam nyo! Unicorn Ilim! Sino na-apil ba na? Lala. Igutom ko. Oh my God. So yan. Oh? Hindi, masimple. Ano? Okay. Malagpot. Kita rin sa na yun. Bakit para patukan na? 3, 2, 9! Very good, Nitch. Three, 2, 1. Bagay! Very good, drink! Want some? No. Hello. Hutda, oy! Bukun-kun. 3, 2, 9. Bigas! Very good, Inyel. Ay, cause ano? Cause. Cousin daw. Hindi ko gagaw. Ano mo, di mo pwede? Matusok. 3, Papasko ko. Pagdugaw, pasko. Katong uso pang biligngit ba? 3, 2, 9, Me! 5, 4, Iskay ba mo ni? 3, Eme! 2, 1. Pipi, excuse me. Excuse me? What happened? 3, 2, 9. Beep beep. Easy! 5, Eagle ozone layer. 3, Izu! It's all please. 3, 2, Excuse you! 1. Beep beep.